салом алейкум алима шумо хуб ҳастед саломат қабул сар шудагӣ аллакай чӣ масъала доред шумо масъалаи оилавӣ маъюбем маъюбен сокини куҷо ноҳияи панҷ این مردم با الله قسم چنین وزیر من ندیدم ҳоз ягон мушкил надоштем фақат барои дидорбинӣ омадем تنها زیارت وزارت شما میگن غیر فرستاده بودم مکتوب تکنیکی اومدیم که یک امکانات باشه کار میکنه باشه айхи ҷои кори холи ярмаркаҳо бисёр эълон мешуд дар шаҳру ноҳия уно фоида накардан ضرورتی راه اندازی نهادهای اصلاحات پیش آوردن برای ما میگم که اون چیزی که در دایره بینشی شما من از ولایت سوق از شهر پنجکند чӣ масъала аст ки дар суд ҳал нашуда ин ҷо омадед шумо مسئله اساسی برای تامین با کار تامین نمودن جوانان شهر پنجکند дуруд бинандаҳои азизи шабакаҳои иҷтимоии далери муаллим умедворам шумо хубу хушу сариҳолу серпул ҳастед хуб мо қарор дорем дар шаҳри душанбе маҳаллаи маъруф ба қарияи боло ва дар пасманзари мо аст бинои вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки ду соли пештарам бону ширин амонзода инҷо вазир таъин шуданд ва баробари омаданашон ҳамчун вазири мардумӣ ҳамчун вазири дастрас ва ҳамчун вазири бисёр фаъол миёни ҷомеа дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук ному мақому обрӯ пайдо карда буданд ва албатта ин бонувазир дар вақте ки дар бахши сайёҳӣ ҳам буданд хеле маъруф буданд вале ҳоле мебинем ки дар рӯзи қабул дар қабулгоҳ бонувазир ҳастанд ва ё не рафтем хуб мо аз дарвоза бояд ворид шем ҳоле мебинем ки бо камера чӣ хел бархурд мекунанд салом алейкум мумкин бахшиш узр ман далери мои рӯзноманигор метавонам қабули вазире даром саломат бошед инҷа ягон сабти ном наметавонам ҷо сабт мекунем бекунем раҳмат саломат вале ай сар нав ман дуюм одам далери момалӣ бале як нафар дига омада буд не омадагӣ ҳам дур дорем не мегум ай сар ма дуюм одам ки бу фештар буд рӯзноманигор рӯзноманӣ ман барои саҳифаи фейсбуки худам мекунам барои ютуби худам раҳмат шумо зинда бош раҳмат ака хуб воқеан ҳамеша бачаҳо мегӯянд ки камера аст ва шояд ба хотири камера ба хотири рӯзноманигор будан чунин муносибат мекунанд вале воқеан бисёр муносибати хуб аст дар рӯзҳои қабул худо кунад ки бо шаҳрвандоам ҳамеша ҳамин гуна қабул бошад аз ҳамон қабулгоҳи умумӣ бахусус бачаҳои низомӣ хеле муносибати дуруст мекунанд дар рӯзҳои қабул салом алейкум бебахшед ассалом афай садбарг саломат бошанд ино ҳамкасби мо ки мо пештар мувофиқа карда будем ки меем назди шумо ҳамихел салом қабул аст шаҳрвандо меоям ассалом апаҷон инҷам сабт мекунам шумо мекунед ки нахуда мекунам ки сабт мекунед шумо сабт мекунед қабул омадагӣ бори чандум аст қабул меед шумо назди вазир ҳамин вазир ба якумин бор аз куҷо омадед ман аз вилояти суқ аз шаҳри панҷакент чӣ масъала аст ки дар суд ҳал нашуда ин ҷо омадед шумо масъалаи асосӣ барои таъмини бо кор таъмин намудани ҷавонони шаҳри панҷакент бо кору корхонаҳо касбомӯзӣ ман худам директори генерали марказҳои техникии технологии муосир дар шаҳри панҷакент ҳастам барои таъсис додани марказҳои техникии технологии муосир дастгоҳи иҷроии президент ба якчанд бор муроҷиат кардагӣ будем аз онҷо супоришҳои қатъӣ шуд
یکی متاسفانه رئیسان و متخصصان شهر پنجکین یگان خیل دستور سپارش را به انجام رساندن نمیتوانند یا که قدرت رو اختیار کرده گید یا که سوادشان به اینواسیا به تکنولوژیا دوری میکنند درک ندارن از تکنیک و تکنولوژیا. شما چند نفر میتونید به جای کار تامین کنین؟ من میتوانم 10,000 نفر جوانان با کار تامین کنم. از وزیر چی انتظاری دارید قبولش من از وزیر انتظارم که همین من اینجا در برنامه‌های بهترین آوردگی هستم. همین برنامه‌های دستگاه و حکومت مملکت پیشنهاد کنند. نام و فامیلیتون و وظیفه شما با اجازه. خدایبردیوف مهرازالدین کیومیش. از وزیرای قبلی آمده بودین قبول؟ یک بار آمدگی بودم اینجا در نقطه بهشون هست. قبولشون چه خیلی گذشته بود اون دفعه؟ نقص رحمت نقص. با اجازه شما که میتونیم صحبت کنیم بخشش. شما قبول وزیر اومدین؟ ما یکم بار آمدگیم چی مسئله کتی؟ مسئله کار کردیم. چی میخواین دقیقاً؟ ما تکنیکی اومدیم که یک امکانات باشه کار میکنه باشه. آیخ جای کاری خالی یارمارکا بسیار اعلام میشه در شهر اونا فایده نکردن. من نه هیچ مراجعه نکردم. مستقیم میخواین از وزیر پرسین. اختصاصتون چی است مثلا؟ تو آدم تکنیکی ما. چه انتظاری دارین از قبول؟ خیلی انتظاری داریم که قبول کردم تشکر میگیم جو نباشه یعنی بو باید اونجا دیگه سفر. یعنی تصمیم همین خلاص که نفرایی که میان بر وقت‌تر در شعبه عمومی انتظار میشن. کسایی که اگر بر وقت از سایت قبول اومدن. همین خلاص کانتر برفتر کنم باشم ما جو بیاز امروز که بیرون خونه بود میده در جای گرم جو کردیم تو واسه شدن قبول. تو واسه شدن قبول. یعنی شهرونده از اگر وقتی که خواست به قبولی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهل از ساعت 10 تا روزهای شنبه فقط. دیگر روزا چی؟ دیگر روزها روزهای قبول هستند. مثلا وزیر روزهای شنبه و روزهای چهارشنبه قبول میکنن. معاونان وزیر دست روز طبق جدول قبول دیگر روزها با قبول میکنن و با طریق استثناء اونهایی که از راه دور اومدن نواسطه با روزهای قبول کرده میشن. سلامت باشین. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ اینجا به واسطه قبولگاه وزیر؟ قبولگاه وزیر هستم. سلامت باشین. و هر شهروند میتونه خیلی آزاد راحت هم خیلی دسترس شد بیاد نزد وزیر. شما در قبولگاه میشینید؟ چند وقت شد این وظیفه را دارید که در قبولگاه قبول میکنید مردم؟ 3 ماه شد. 3 ماه شد. نام فامیلیتون با اجازه؟ من شاروخ جبار یاردمچی وزیر مهنت. سلامت شد. همین چی است که مردم امروز اعتماد باوری ندارن میگن که وزیرای ما دسترس نیستن میریم نمیاومشون در جای کار نیستن. چرا این خیالات یعنی مردم باور نمیکنن؟ خیلی حوزه در شبکه‌های اجتماعی در وایو بسیار وایو میشود. اطلاعات پان میشود و اطلاعات بسیارش تحلیل نشده است. وایو بسیار از جانب شهروندان همی تحلیل نمیشن که قبول میکنن. ما هر روزی چهارشنبه و روزهای شنبه که قبول شهروندان از جانب وزیر است ما هر هفته 2 مرتبه شهروندان رو به یکم محدودیت به یکم چی قبول میکنن. یک چیز دیگه برای من جالب است که میگن که دلیل تو هر وزارت بتون جواب بدین بعداً باشه جواب بدین بعداً ما صحبت ادامه میدیم. سلام علیکم علیمان. شما خوب هستین؟ سلامت. قبول سر شده گله که؟ به فکرم همین خیلی. سلامت باشم. باشه. معلم با اجازه میتونم وارد شم؟ سلام علیکم. من هیچ انتظار نداشتم که خیلی ساده عادی ما پیش شما میاییم و خیلی شما را آزاده میبینیم معمولی. یعنی همین باوریه که مردم میگن که وزیرا دسترس نیستن در دل منم که خیلی جا شده است. که دیگه میگن که وزیرا دسترس نیستن اونا را نمیشه یافته. معلم حاضر خیلی مسئولیت کنیم. شما با اجازه شما اول شهروندایی که اومدن قبول کنیم. سلام علیکم. شما هستید؟ سلام علیکم. ایشون موین بودن؟ دیرکتر اگنتی میداد. دیرکتر اگنتی. دیرکتری اگنتی با کورتانیکی در خارجه؟ چه وظیفه بسیار مهم. معلم خیلی مسئله میکنه که من خلال نمیرفتم رفتی قبول کم نوار میگیرم بعد با اجازه در آخر 3-4 سوال داشتم در آخر قبول. میشد با اجازه؟ باشد بدون سنیا. تمام. سلام علیکم.
уже надам ҳаминҷо ман инами ҳамин рецепт паяпам одам ҳам худош бошам ҳамин рецепт дорам шабнам меҳнати ман дорем фармон дори фармон дар корхона ҳамин куҷо ма ягон тамир ба худо қисам 700 800 мукаммал хидам ма ягон корхона ягон раиси корхона аз вилоят мо ноҳия мо ягон омад ёрдам талаб намекунам ман фақат ҳамир мегӯ ки мувофиқи қоидаи музди мошинаро боқӣ монда шавад ман 3 маротиба даромадам пеши директори енавели а 1 декабр 3000 дод гуфт ки рӯзи даҳум биё ҳамаша метунтам даҳум мерам нест гуфт ҳамон 15 рафтам и се ҳафти диги биё хулоса хеле маро 9000 пул дод айни ҳол боқимонди мизди маоши дар ҳамин корхона 14000 сомон ман пеш рафтам пеши муовинош рафтам муовино гуфтанд ки баро прокуратурада бинавис хестам пеши приёми раиси шаҳр омадам толиб раҳимзода муовини ҳукумати шаҳр маро қабул кард ман ариза навистам маро пеши дастгоҳ бурдам дастгоҳ аризаро имзо кард ба кумитаи ҳифзи меҳнати ҷумҳурӣ рӯй кардам аризаро хадамати мера ариза 27 декабр соли 2021 нависта будам дар ахоҷон зам фигурак дарди контролт масъул ҷурдан дарди узди меҳнати шумо ҳаққи ҳаволи меҳнати шумо аст ки новобаста аст бемор будан ё новобаста аст сар задани ҳама гуна ҳолатҳои паҳлӯе ки ҳаст дар атрофи шумо бояд пардохт карда шавад 70% ҷавонон дар кӯҳистон зиндагӣ мекунанд барои омӯзондани касбҳои инноватсионӣ таваҷҷӯҳ дорам мехоҳам ҳамин чиза лекин роҳбарияти шаҳру ноҳияҳо баъд ҳамин ба эътиборам намегиранд баъд ҳамин муассисаҳое ки шумо дар шаҳри панҷакент дар дигар шаҳру ноҳияҳо доред ман аз бисёр коллеҷҳои технику технологӣ ман рафта таҳлили мушоҳида гузондагиам бисёр ифтихор мекунам дар шаҳри душанбе дар водии рашт дар лахш дар ҳамҷо ман бисёр ифтихор мекунам ман шаҳри панҷакент ки як шаҳри ҳунармандон ҳаст як шаҳри донишмандон ҳаст ман аз инам ифтихор мекунам шаҳри бостонии панҷакент лекин ҳамун литсеи касби техникӣ баъд омӯзиши касбҳои технологӣ дар синни соли калонсолон ки онҷа дар гуфта шудагӣ ман онҷада ягон навоварӣ ягон хел кор ягон хел бор ягон чиза надидам да ман чанд бор раиси ҳозиреш директори ҳозират рафта суҳбат кардам чиз кардам даже илтимос кардам ман гуфтам ман аз маблағҳои худам конструкторни класс мекушам гуфтам онҷада мисол компрессорро чӣ хел ремонт кардан дар кор мисол чӣ хел компрессор чӣ шудан дар кор чӣ хел халадилник чӣ шудан дар кор ҳозир тавассути телевизион дигар ваё баромадҳои мисол ваё ҳастанд ваё мафҳуми асосии касбомӯзия гуфта наметавонанд чӣ хел мардака соҳиб касб кардан дар кор чӣ хел кардан дар кор аз боло истода ҳеҷ вақт вай ҳунар намеомӯзад барои ҳамин барои дониши дақиқ гирифтан устод шудан ман ҳам мактубам устогии шогирдия ба роҳ мондусем деҳот ба ин бисёр аҷоиб мешавад зарурати роҳандозӣ намудани ислоҳота пеш овардан барои ман мегӯям ки он чизе ки дар доираи биниши шумо ҳаст ва имрӯз рисолати худ меҳисобед ҳамина татбиқ кардан мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем як шаҳри панҷакент мисол овардем барои ки муроҷиати шумо дар шаҳри панҷакент барои таъсис додани ҳамин гуна марказ дар шаҳри панҷакент сурат гирифтааст лекин ҳамин гуна барнома ё модели таълимие ки пешниҳод карда истодаед бо касбҳо ё ихтисосҳои инноватсионӣ мо метавонем ки дар заминаи 63 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар роҳандозӣ намоем ина қабул кардан имрӯз эҳтиёҷоти бозори меҳнат барои ихтисосҳои муосир ва умуман муосиргардонии ихтисосҳо дар бозори меҳнат равона шудааст ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки он касбҳо ё ихтисосҳое ки 20 сол пеш 30 сол пеш ё 40 сол пеш дар бозори меҳнат бисёр афзалият доштанд имрӯз дар бозори меҳнат ҷой намеёбанд омода мешаванд вале ҳазм намешаванд омода мешаванд талабот нест вақте ки талабот нест мо бозорро таъмин карда наметавонем
ҳамин иқтисод ду чиз дорад, талабот ва таъминот. Яке дигарро пур накард, яъне холигӣ мемонад дар иқтисод. Барои ҳамин ихтисосҳо ва касбҳои ки пешниҳод карда шуд, мактуби расмии вазорат ҳам рафтааст. Ҳамин мавқеъи мо бетағйир мемонад. Мо омодаи ҳамкорӣ ҳастем. Фақат барнома ва нақшаҳои таълимия пешниҳод кунед як мартиба барои дидан. Аз он ки дар коғазҳо танҳо муроҷиат мегӯяд ки чунин ташаббус ҳаст, ҳанӯз ин ниҳояти кор нест. Хуб барнома ва нақшаи таълимия забима кунед. Идеяҳои бай дорам, ман худам конструкторки ҳастам, аз бачагӣ ҳамин коро шавқу завқ дорам. Мехоҳам ки дар охири умр ҳамин шумо ҳоло ҳам бача ҳастед. шумо ҳоло ҳам бача ҳастед ва мо барои амалӣ шудани ҳамаи орзуҳои наҷиби шумо ҳамкорӣ мекунем. ман ифтихор мекунам аз шумо малима ки ҳамзалин зан модари меҳрубон ҳамин як вазорати муҳимтарина ба уҳда доред. мисол тамоми корҷоёну касбомӯзон аз шумо ифтихор мекунам малима. ман боварӣ дорам. ман худохоҳ дар бораи шумо як статъияи беҳтарина менависам. манам аз ҳамаи шумо ифтихор мекунам ба ташаббусҳотон ва ҳамаон ташаккур, ҳамаатон муваффақият. کوتاه میتونیم بگیم که قبول چقدر گذاشت؟ شما قبول راضی هستین یا نه؟ البته قبول یک بهترین قبول بود. در ساختاری امروزی جمعیتی که ما زندگی کرده شدیم این یک پرابلمی مردم حل کردن با کار تامین کردن بسیار یک معنویات بلند معلمه وزارت کارمندانی دیده ایستاده است. همه مردم افتخار میکنند از کاربری محترم وزیر. یک چیز دیگر است، شما از شهری دور آمدید، چرا مردم در میان همدیگر باور نمیکنند با وزیر و رئیس ها؟ میگن اونو دسترس نیستن. وقتی که ما دولت ملی تاجیکستان دولت ما ملی هست، ما باید که بر تمام نهادهای وی اعتقاد کنیم، باوری کنیم. و کدام کسانی که مثال اعتقاد نمیکنن، باوری ندارن و یا ممکن که از خودشون خفه شوند. شما انتظارت که این وعده هایی که معلومه دادن برآورده میشه در پنجکه؟ انشالله همش به انجام میرسد، شروع میشد، مردم با جای کار تامین شده ایستادن، باز میشد. بهترین اقدام هایی که وزارت کرده است، ما گفتیم که همه افتخار کرده است. برای کار شما خدا اقبال تید. خدا اقبال تید. زنده باشید. سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم سلام. با اجازه میتونید نوار گیریم؟ شما قبلی وزیر اومدگین؟ بله. میتونید معرفی کنید دو جمله خودتون با اجازه؟ مؤخر ناحیه جیهون اختصاص من اقتصادی خدمتشون سابق اتفاق 31 سال در کارخانه بین سابقات رو کار کرده بودم. من همینا یگان کار ندارم، با خدا قسم. تنها دیدار بینی. وقتی گفتن همین وزیر 5 تا زبان الان میدونه، بعد گذشته ایو این کار ممکن دیگران که بتونن. یک سرمایه دهنی دوستم رو شنیدم که همه آدم تمام مطلقا ندارد و نیت برایش گرفتن نیتی برایش و گری هم ندارد. آدیانه زندگی مینه. برای همین زیارت اومدم میره. میبخشید من برای چرا کمک حیران شدم؟ سولم یک آدم اینجا. حالا خوب میشه. ما همه یک نفریم. پیش همین اومدم یکی چی میگم اینجا؟ این بهترین چیز نیازه. همه گوش کنید حلاوت میبره. مستفید هفته سوال. آنایش دیگه معنی داره. در دیگه مدام دیگه ارش دیگه میبخشیدم. دیگه میگیرم تو دام اینو مولم. میبخشیدم. آنایش دیگه معنی داره. آنها که معنیش همینه. لیمون بیلیش مهنت حلالی خدمت کمسنگیره. نوعی مردم مهنت کرد، زحمت کرد، بیشتر دام نوعی کمسنگیره. آنایش گفتم امون خواهر مای. نام شامل فراموش کردم وزیره. آنایش گفتم خالقه، رعیته. وزیره یعنی با معنای بوسا گفته و دیگه معنی دیگه خیلی نفهمی. با معنی من فهمی طوری میشه. همین خیلی وزیره بوسا کایساست. رعیت های، آن این وقتی اخباری کیای
وقتی یک بولی وزیر از طور سرش برگوی سبز 5 تا یعنی کمیش قطعی 5 تا فرزند نباشه ایتالی آدم اگر 10 تا کنه برای میره که مو خوب تره این فرزند دوشن انا که ایره میمونه یک هفته نیم هفته میسته هیچ گم نداره انیش سال بزرگتره ایره برای همین لیمونچوی کنه همین جا بخیری گنده نمیشه خوب میشه این ایمو با شما سلامت باشه این همین گپ من یک گون مسئله دیگه ناومدم و وقتی شنیدم که ما همین خیلی وزیر داشتیم دوست داریم چه قسم گپ دوامین اومدی با خدا قسم امیدم در ترشتن زیادتر شد خواهرم این وای ما اگر یکون خشتاور می داشتیم میگفتن و یکون فایدت میرسید میگفتن به همین خاطر لیکن به خاطر آدم و آدمگریش همین خیلی وزیر هست گفتم امید ترشتن زیادتر نباشه من ناامید میرم برای یک قسم شمی بیرونی باقی حاجت به گپ نیست فقط فکر خودشه خانه‌شه اویلشه خشتاورشه و دیگراش سر کار ندارد مخالش چیه گرسوزد دیگروشه رحمت به پدرش رحمت به مادرش انهمی باید نمونه باشه زیکا مردم کوهستان میگن دیگرها باید همی عبرت گیرن انا که جنبست می‌نیم ما همچنین یک فرد همین جامعه دست میبرداریم با بالا از خدا طلب میکنیم که همین خواهر ما سرش درد نبینه اگه سر میشه پایان دهنش همه وقت گپی خوب گفته است با گپ خوب گفت دلش هم درد نبینه دلش علم نبینه خب دستش کم نبینه کیسهش باشه پولی دلار برای ما شود بهترین خواهر اما سلامت باشه سلامت باشه نه نه خواهرم ایمان ندارم نشه تولیدی گفت اگر شما همه خیلی آدم نید بخدا من پیش شما نه اومدم شما هم پدر مادر که نداره شما رو تربیت کردن پرسیدم بخدا قسم همونجا گفتم هر روزه کوهستانی است هر روزه همه آدم کوهستانی است ام رفتارش گفتم بعد یه حالی دادم ما پرسیدم که همین کوهستان گفتی مردمی کلو ای چوش ای بعد گفت که ای همون مچو با مرام دیگه گفت ندارم اکثر شوری مچو های مچو مردمی بنند و بناموس و با آرام شور تو همین یک هست برای همه برای یک هست در همون تو دیداری نوبتی انا دلی ما با دلدو زد تیر به نشان رسید خاطر ما شد جمع میریم گفت لسوس پتوی نمیکنیم یا نمیکنیم جمع اما جان یک چیز میپرسم تمام به نظرتون ارزش داشت که از خود جلیکول خرج کرد خمسانگیر گفته خرج کرده با دیداربینی یک وزیر بیاد به دوشنبه و حاجت کی جان یک خیرمند میگه حاجت به مایو ساغر میخانه ندارم از گردش چشمان تو مستم امروز آی خیلی وزیر اگر دمسکو هم باشه میرم من نداریم بخدا تری نداریم بخدا نداریم این مردم با الله قسم چنین وزیر من ندیدم خود یگان مشکل نداشتن فقط برای دیداربینی اومدن تنها زیارت بعد 214 حدیث رسول اکرم صحیفه 7 میگه که دیدار دوست جلوی چشم است ایما قوت گرفتم الهام گرفتم امید در زندگی امید در تاجیکستان پیشروی زیادتر در من پیدا شد که چنین وزیر دارد من باوری دارم که اگر شماره همیشه زیاد شود همه قضیه های وزمین ترین با اختصاصی به دست آدم من فراموش کنم بگمش منم اختصاصی ام اختصاصی بهترین متخصص برای برداشتن سطح زندگی مردم و غنی کردن بودجت بعد اخیرا سوال دارم وقت من دیگه زیاد نگیرم با اونهایی که باور ندارن میگن که ما وزیرای دستناس نداریم یعنی وزیرای مردمی نداریم با اونا چی میگه کمی خیلی با اونا چی میگم من همین میگم شعر با شاعر قدیمش میگم میگه که محمد گفتم و موسی شنیدن کی بود مانند دیدم بیان بینن که همین خیلی وزیر هست گپی قدی کوچه با بزرگ راست نمی آید این یکتا دیگرش همی که یک خوب دیگه دنبال فراموش کنم در وقتی را گفتن یک میشکاده چی بگم خلاصه اختصاصی ای انا وزیر مالیه شما ای مالیه بالا شما انا همی آدم باید باشد پس اگر همین تاجیکستان ای پیشترش خوب نشید من تیار برای من پرونن اما من خوب دگیم من یک دهنگپ باید گپی بگم زنم که برای ملتم
برای دولتم برای خاکی نیاگان برای من نشانه مونه بس است چکلی که روزکی میگه یادگاری که از آدمیزاد این است سخن نیک انمی سخنی گفتگی باقی همه باد است باد میباشه دقیق‌تر میبدره ما شخصا گوزم میگم چی در کاره مال زر زیور ای قارون گجا شید او پول دوره دیگر گجا شدن اکثرش دیو نمیشن پولش گم میشن چی در کاره چی لازم زندگی فرزند نباشد که جسم و جان کس پیوند نباشد با اجازه من داخل میشم برای لیمون خری کجا رویم برای لیمون خری برای آدم خوب اگر رنگ همین خواهرم باشه مرحمت بیان کمتون برای خوردن بی پول خونه میتیم کجا بریم بی پول رایگان کجا بریم کم ناحیه جیهون دهه استقلال جماعت 5 یکی از کلخوزی بهترین ثابت و من 31 سال سرباغت کار کردم کلخوز بنا میلین رون قمسنگی از جهت اقتصادی رنتابل است میگم فایده درآمدناکی ما یگان نه میرعلی محمد علی و میبخشی هیچی نبودی نه سمت پرولتار با ما برابر نمیشد پول ما در فوند ذخیروی ما احتیاطی 18 میلیون پول داشتیم ما سلامت شد خدا نقبلتون تیا سلامت باشم زنده باشین این مردم فقط زنگی میخواهد که کارکنان در خارج در تاجیکستان زبان تاجیکی میدونی کار نمیابی در خارج زبانش ندانی فرهنگش ندانی کسب و اختصاص نداشته باشی بعد انا همین گونه راهگومی ها سرگومی ها سرگردانی ها آغاز میشه برای چی از همین آز خیلی جوان هستی برای چی کسب نمیآموزی حجت نمیگیری آموده نمیشوی هست شما با درباره امکانیت ها گفته ایستید امکانیتی با کار تمیشوی در خارج هست لیکن در صورتی که شما با طلبات ها جوابگو باشید 1 2 3 5 از همین خود صاحب اختصاص بودن صاحب کسب بودن تا دانستن زبان و فرهنگ کشور قبول کننده قوای کاری اگر با همین طلبات ها آماده هستید مرحمت شرط های کارفرما ماه مرد ترتیب مخصوص دارن آزمون دارن قبول میکنن میگیرن میفرستن دیگه صحبت روبروش مانند صحبت امروزه ما میشه بیاید ما یه راهنمایی کنیم روند نظام شغل مرکز تعلیم کلانسالان حجتاشون یا اینکه شهادتنامه گیرن ولیداتسیا میکنید تنها در این صورت در صورت مطابقت کردن اختصاصی که اینها دارن وعده بهشت برای هیچ کس نیست تا آماده نباشید یگان جا رفته نمیتونید یعنی چگونه که 3 سال در مسیر رفتید عذاب کشیده این عذاب ها ادامه داشته میتونه به آخر تا اون وقتی که آماده نشوید تا اون وقتی که صاحب کسب نشوید و صاحب کار صاحب نام و صاحب نام و صاحب نام شوید بعد گپی هوایی هم گفتن در کار نیست در تاجیکستان زندگی مشکل اگر که شما کسب آموزید هنر آموزید کار کنید در همین تاجیکستان از همین هنرمند و اختصاصمند متخصص دیده یگان کسی آبرومند نیست دیده پول هم در دستی همین مردم است هنرمند در دستی متخصصان کار هم آبرو هم همه چیز هم خشک و خالی گفتن در کار نیست در تاجیکستان زندگی نیست هر چیزی که هست آماده شدن در کار ای تاجیکستان رو در اون دولت خیلی نیست از آرام باقی خیلی جوان هستید برای همین آماده شوید برای در داخل کار کردن هم باید آماده باشید برای در خارج کار کردن هم باید آماده باشید خیلی جوان هستید حاضر میتونید که یک چند کسب از کار کنید یک چند اختصاص از کار کنید خیلی و خیلی بله زبان موجود خارجه میخواهید رفتن برای اینکه در خارجه پیدا کنید خودتون راهگم و سرگردان نشوید متخصص رفتن نکن آموراگر نمیروید همه خیلی دارم هم سیستم هایی شو ما سپیشالیست‌های نمونتون می‌نویسه بعد میوین اگنتی میفهمونن اومدگی پیش از سفر خود مرکز تعلیم کلانسالان این سال کنتکتشو میگیرید لیکن این سال اینها نمی اینا این سال آماده هم نیستن یک سال نمزده کسب آموزن هنر آموزن دارید استیپندیه ها دارید چیزها
برام فراگیر لیکن آماده شدن باید دارم خواه خارجه میخواید کار کردن خواه در داخل میخواید کار کردن متخصص شد متخصص همیشه صاحب نام است همیشه موفقیت تمام کی روزش همینجا کورمان ما هست یا صفرموش کامل دارمش شعرش نوشتنیم سلام شعر همیه بانوی خاکساری بانوی حلیم خاکساری کوهسار زاده کوهسار حلیم خاکسار زاده کوهسار بانوی حلیمی خاکسار زاده کوهسار گفته سلام شعرش من از این یادم اومد سلام جورای من کجاش کنه جورا دمیجا یه لحظه فکرتون رو بگین که قبول وزیر دا بودید شما همچه جوانو باوری داشتید که وزیر همیشه شما را قبول میکنه بله باوری داشتیم وزیر قبول میکنه و اینکه خواهشای شما را برآورده نکرد گفت که نه خارج نریم ولی کسب بمودین این داشت شما چی فکر دارین گپای خوب گفت گپای با تقلیل نگفت راست میگه ولی واقعا شما که میرین کسب میآموزین یا که خارج میرین انتخابتون کسب میآموزین دقیق اینکه جوانو میگن که ما وزیرای دسترس نداریم وزیرا را نمیآوریم داریم شما یکم بار اومدید بله باور داشته که خیلی قبول میکنن باور داشتیم بله باور داشتیم کم همچه مادرانه شما را کم جنگ هم کرد چی قبول کردین نه راست میگه چیزی گفتگی باشن راست میگن برای کار شما بله این درشون خب یک لحظه میبینیم که تنفس شد نه دیگه قبول بود یک لحظه توپ شد دیگه بود نامدن شهروند چی خیر اما انتظار هستیم تا ساعت 12 ترتیب قبول شهروند ادامه مییابد تا 12 انتظار میشیم نفری که میبینیم ما قبول ولی میستیم اگر نباشد شهروند هم دیگه انتظار هستیم من نفر اومدم اینو شهروند شما بخشش شما قبول وزیر اومده؟ بله چی مسئله داره شما؟ مسئله اداری معیوبه معیوبین ساکن کجا؟ ناحیه 5 چی مشکل دارین؟ مشکلیم خوب بخیر مسئله معیوبین قطعی است در 5 حل نشد؟ در 5 حل نشد؟ حل شدگه با پیش معلوم کجا رفت؟ اینا رو کی قبول میکنه؟ عملی ما خودشون وقت نداشتن چی شد اینجا؟ سلام علیکم معلم خودشون نتونستن قبول کرده اینا رو؟ در سطح وزیر علاقه صحبت شدگی بود. استاد ما دنیایی بنده خانه خدم معیبان پاچم دادرم بیماری دیگه این کاغذم این علیدیم
راست دیگر مسئله آیله داشتن قطعی اومدم شرایط ندارم که مثلا آیله داشتم کدوم نوعیه داری؟ ما راست دیگر نوعیه 5 دفعه پیش از نوعیه رو دکی اومده که میبینی پایین کار میکنم جای کار بود اونجا خانه زندگی بکنید؟ اونجا خانه بابام در دمی جاز خانه رودکی ده؟ ما وای میکنیم و مسئله میکنیم رئیس نوعیه رودکی ده هر سال عرفه نوروز اونو توی دسته جوانه میگذارونه یفتگی یا نو؟ عروس یفتگی یا گیش داری کمک کنیم؟ یفتگی ها کمک که همون شرایطش که باید آن مقصد هست که نیامدن سال کمتی و شبود کنم اومده مثل سر پاشایی و مثل برای محکشایی سوسه چند چیز کس کرده که مقصد هم کمبودی و بود شب بگیرم همون شب کنم ما وصلیت میکنیم توی دسته جوانه عرفه نوروز ده هدایت پیشوی معظم ملت خطی همه سلمان در همه شهر مهم میگذارم مثلا کمال و مایگو خطی توی دسته جوانه میشود هم مای خرجات چه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وظیفه میگیرد هم مسئله ورزی با عروس و مسئله دارد هم دومت خطی هم مایده با اودا میکنن ما مراجعت میکنیم و میخریم دعوت میکنن شما را بیویسم رئیس نوعیه خواهد صحبت میکنم ادرس را بنویسیم که همایشه شما تلفن را بگیریم دعوت میکنن شما را صحبت میکنن خیلی عرفه سوال نازده تویتون رو میگذارم بعض هم چیزای کمودی و خطیب یک اگرم ببینیم که چی هسته یک عریضه بنویسیم و مراجعت کنیم و کمک میکنیم حالش که چی چیز را باید کمک کنم این مقصد که امو اویله داشتن ده امو یفتگی مگه که مثال همی یک چند قرمی مبلغ در کاره که مقصد هم کمودی و مبود کنم یا که مثال یا سر پا متواره کنم بعد بیفگیر رو برم ندارم شرایطه که زیر بر میشه مایلش عریضه را بنویسیم و هر دی مسئله هاش خطی فکر میکنیم اما مسئله توی خطی هم مسئله بر خطی شو؟ زور آقاشه چی گرد کار کرده سه یک مونده نه روز که عملی سه مایپانه خواندم و دیدم شده روز خونده سه در مونده خوندم مایلش شدیم مواقعی بردار یک لحظه یک چیز پرسم بخشش میگن که یک نوبت با وزیر مراجعت کرده بود چند وقت پیش بود؟ راست که یک 2 ماه پیش بوده اونجا چی مسئله بررسی شده بود 2 ماه پیشتر؟ اون مسئله کمبیزاتی موقتی اومد کمک کرده بودن؟ آه کرده بود کمک این دفعه اینکه معاون وزیر قبول کرد خودی وزیر نه راضی هستی یا نه؟ راضی هستم انتظار داری که وعده هاشون برآورده میشه؟ باور داری؟ خیلی میبینیم مثلا برای کار؟ برای کار تشکر که روزی صحبت کوتاه معرفی میکردید که ما با کی صحبت میکنیم؟ معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان هستم محمد لوزاده نورالله رحمت الله. سلام باشم. در نشست مطبوعاتی که چند روز پیش گذشت همه آمارها بیشتر از مهاجران کشورهای سابق شوروی و روسیه بود. یعنی میخوایم آمار فهمیم که ما در کشورهای اروپا، آمریکا و این طرف کره جنوبی چقدر مهاجر داریم؟ خب موافق معلومات اموری که ما در دست داریم به حالت ماه دکبر یعنی آخر سال گذشته علاوه به دولت روسیه و قزاقستان همچنین حدود 10,000 شهروندای ما به دیگر دولت ها هم سفر مهاجرت کاری داشتند و موافق تحلیل های ما غیر از تحلیل های اموری همچنین شهروندان ما در دولت های ترکیه، دولت های عربی، در دولت های اروپا همچنین حتی در کانادا، در کره جنوبی هم کار و فعالیت میکنند. عموما وزارت اقلیم برنامه کاری دارد که گروه زیادی بیش از 100 نفره مهاجران را به کشورهای دیگر بغیر از روسیه چون یک شرطنامه های هست یا نه؟ بله چون شرطنامه ها ما روی کار داریم طوری که شما امروز در
қабули шахси муҳтарам вазир ҳузур доштед, як теъдод шаҳрвандон муроҷиатам карда буданд аз рӯи эълони мо барои бо ҷои кор таъмин намудан тариқи муташаккилона дар давлати Турсия буд. Мо ин шаҳрномаро ҳанӯз аз соли 2018 дорем бо ширкатҳои сайёҳии давлати Туркия ки шаҳрвандон ба асосан ба корҳои хизматрасонӣ дар отелҳои ин давлат сафарбар карда мешаванд бо маош ва таъмини шароити беҳтар ва акнун аз оғози мавсими баҳор ҳамчунин дар моҳи апрел аз ҷониби корфармои ҳамкори мо ки аз давлати Туркия ҳастанд ҳудуди қариб 500 нафар шаҳрвандон интихоб мешаванд барои кор кардан дар давлати Туркия. қабул то кайст? То моҳи апрел. То моҳи апрел, яъне шаҳрвандон то кай метавонанд ба вазорат муроҷиат кунанд? То моҳи апрел ба вазорат не ва ба сохтори тобеи вазорат ки агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷаи вазорат ном дорад ва ин агентӣ муассисаи махсуси назди вазорат барои муташаккилона бо ҷои кор таъмин намудани шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар хориҷа масъул аст. Суроғаш куҷост? Суроға ин агентӣ дар кӯчаи лоҳутӣ аст хато накунам? бале, кӯчаи лоҳутӣ дар тарафи гуфтан мумкин аст унҷо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Душанбе ҳам қарор дорад ки дар бахше аз қисме аз бинои ин раёсат ҳамчунин агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷаи вазорат қарор дорад ки мо аз тариқи эълон ҳатто рақамҳои телефони тамос бо ин агентиро ҳам пахш карда истодем. Шаҳрвандон аз тамоми ҷумҳурӣ метавонанд дар тамос бошанд, дар алоқа бошанд, муроҷиат кунанд, худро сабти ном кунанд ва албатта талабот аз ҷониби корфармоҳои Туркия ҳар хел аст, яъне аммо талаботи умумӣ донистани забони русӣ аст, чунки аксарияти отелҳое ки меҳмонхонаҳое ки дар ин давлат ҳастанд яъне сайёҳонро аз давлати Русия қабул мекунанд, яъне мизоҷон ино шаҳрвандони русӣ ҳастанд. Бинобар ин шахсонеро барои кор ба ҳамчун пешхизмат ва ё хизматрасон дар ин отелҳо мегиранд ки забони русиро дониста бошанд ва ҳамчунин албатта доштани баъзе касбҳои коргарӣ аз қабили пешхизмат, аз қабили фурӯшанда ва дигар касбҳое ки дар отелҳо ба кор мераванд, ин гуна талабот ҷой дорад ва албатта боз дар ин гуна отелҳо корфармоёни ҷониби Туркия ба симо ва қадо қомати шаҳрвандон ҳам таваҷҷӯҳ мекунанд. Сину сол асосан сину соли то 40 сола ҳаст, чунки дар ин отелҳо нафарони сину соли ҷавонтар бояд кору фаъолият дошта бошанд. бисёри муҳоҷирои мо дар Федератсияи Русия аст. Барои аз кишварҳои дигар мегузарем ба Федератсияи Русия. Намояндагии шумо дар чанд шаҳру вилоятҳои ин кишвар ҳаст? Хуб, намояндагии мо асосан дар худи шаҳри Москваи Федератсияи Русия мустаққар аст. Ин яъне гуфтам мумкин аст ки дафтари марказии намояндагии мо аст, аммо кормандони намояндагӣ ки иборат аз 16 нафар ҳастанд дар ҳамаи 6 минтақаҳои федералии Федератсияи Русия дафтарҳои корӣ доранд, сафарбар шуданд. Мо аз тариқи воситаи ахбори омма чандин маротиба ҳам суроғаи онҳо ҷойгиршавии онҳо, рақамҳои телефони онҳоро ҳам пахш намуда истодем, то ки муҳоҷирои миннатӣ тавонанд бо онҳо дар тамос бошанд. Илова ба намояндагии мо дар Федератсияи Русия бо диаспора ташкилотҳои ҷамъияти тоҷикон ҳамкории хуби ҳамоҳанг шуда дорем, яъне замина ва потенсиали ин диаспораи тоҷикон ҳам барои ҳалли масъалаҳои муҳоҷирои меҳнатӣ сафарбар карда мешавад. Сабаб чи аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ якам нобоварии гурӯҳи зиёди муҳоҷирон ба ниҳодҳои шумо дар он кишвар ҳаст? Хуб, бубинед, масъала мавзӯъ ҳархела аст. Албатта мо ҳам иддао надорем ки ҳамаи мушкилоти муҳоҷирои меҳнатиро метавонем ҳаллу фасл намоем. Мушкилотҳое ҳастанд ки аз худи муҳоҷирои меҳнатӣ вобастаанд. Яъне шумо тасаввур кунед дар сурати омодагии касбӣ пурравазабонӣ надоштани муҳоҷири меҳнатии мо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия то чӣ андоза мо метавонем мушкилотиро ҳал намоем. Ё ҷое мешавад ки шаҳрвандои мо дидаву дониста ба қонунвайронкунӣ роҳ медиҳанд ва мо наметавонем ва салоҳият ҳам надорем ки ин гуна ҳуқуқвайронкуниҳои онҳо содир кардаи онҳоро бартараф намоем ё ки онҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида нашаванд. Мо чӣ имконият ва чӣ салоҳият ва чӣ ваколат дорем? Ҳадафи мо пеш аз ҳама корҳои фаҳмондадиҳӣ ба
шаҳрвандони ҷумҳурии Tojikiston дар ин давлат аст ки қоидаҳои буду бошро донанд, касбу ихтисос дошта бошанд ва албатта дарёфти ҷойҳои кори муносиб ва мусоидат кардан барои бо кортаъминкунии онҳо. хуб дар сурати поймол шудани ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, сари вақт пардохт нашудани музди меҳнати онҳо дахолат намудан тавассути мақомоти давлатии дахлдори ин кишвар барои пардохти музди меҳнати онҳо. хуб мо дар ин мавзӯъ натиҷаи гуфтан мумкин аст ки хеле зиёд дорем. ман намегӯм ки натиҷаи бисёр хуб аст, аммо натиҷае ҳаст ки дар доираи имконияти худи кормандони намояндагии мо ҳаст. соли гузашта зиёда аз 20 000 муроҷиатҳои шаҳрвандони мо дар Федератсияи Россия ба дафтари кории намояндагии мо ворид шуданд. аксарияти ин муроҷиатҳо вобаста буданд ба масъалаҳои саривақт пардохт нашудани музди меҳнат ва ҳамаи ин муроҷиатҳо ҳалли худашонро ёфтанд ва ҳудуди зиёда аз, агар хато накунам, 5-6 миллион 18 миллион рубли русӣ 18 миллион рубли русӣ маблағҳои музди меҳнати шаҳрвандон мо тавонистем ки бо дахолати кормандони намояндагӣ пардохт карда шаванд. овардани тобутҳое ки дар Федератсияи Русия мутаассифона ҳамарӯза ҳаст ва баъдаш шуморашон зиёд, дар ин самт вазорати шумо чӣ кор мекунад? хуб, салоҳияту ваколат ва вазифаҳои намояндагии мо дар ин самт дар Федератсияи Русия аз чӣ иборат аст? яъне мусоидат намудан барои интиқоли ҷасадҳои шаҳрвандони мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳар як ҳолате ки рух медиҳад фавран аз ҷониби намояндагии кормандони намояндагии мо дар ин давлат ба вазорат ахбори расмӣ ворид мешавад. шахсан мо муовинони вазир тибқи супориши муҳтарам вазир ин ҳолатҳоро қазияро пурра зери назорат мегирем, яъне то интиқоли ҷасад ва ҳатто дар мавридҳои зарурӣ дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе ҳам яъне ҳамоҳанг кардан барои то шаҳр то ноҳия ё ҷои зисте ки шаҳрванди мо дошт расонидани ҷасад аст. ҳар як ҳолат зери назорати мо аст. хуб, ман дар бораи тартиби харҷи роҳ ба шумо маълумот диҳам, зеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё шояд шаҳрвандон хабар огаҳ надоранд, баъзан нофаҳмиҳо ҳаст. бояд қайд намуд ки ҳанӯз чанд сол қабл пеш аз ин аз буҷети ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавассути вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷуброни хароҷоти ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ маблағҳои муайян ҷудо мешаванд ва умуман интиқоли ҷасади шаҳрвандони мо аз фурудгоҳҳои Федератсияи Россия тавассути ширкатҳои ватании мо ба Тоҷикистон аз ҳисоби буҷаи давлат пурра ҷуброн карда мешавад. аммо муҳоҷирон медонанд ин мавзӯъ. намояндагӣ гӯш кунед, акун инҷо дигар масъала аст. хароҷотҳо то фурудгоҳ ҳастанд. инҷо фарқ кардан дар кор. манам мебинам дар воситаи ахбори умма ки маблағ ҷамъ мекунанд ё ки нофаҳмиҳом ҳаст ки гӯё ки ин маблағ сарф мешавад барои интиқоли ҷасад то шаҳри Душанбе, то ватан не. ин гуна хароҷотҳо фарз кардем дар яке аз шаҳрҳои дуртари Федератсияи Россия шаҳрвандони мо фаъол мекунанд ки аз ин ҷо гуфтан мумкин аст ки хати парвоз ба Душанбе ё ки шаҳри Хуҷанд ё ки шаҳри Кӯлоб нест. яъне ки то он нуқтаҳои то он шаҳри Москав бурдани ҷасад албатта маблағ талаб мекунад. аммо ман бори дигар таъкид мекунам ки дар ҳамин мавзӯъҳо диаспораҳои мо пурра сафарбар мешаванд. мо ҳамкорӣ намояндагони мо ҳамкорӣ доранд бо соҳибкорҳои мо ки дар қаламрави ин давлат қарор доранд ва дар аксар маврид аз ҷониби ана соҳибкорҳои тоҷик, аз ҷониби диаспораҳои тоҷикон ин гуна хароҷотҳо пардохт карда мешаванд. аммо дар буҷаи ман бояд таъқид дорам ки дар буҷаи намояндагии мо дар Федератсияи Россия барои фарз кардем ки ҷуброни чунин хароҷотҳо маблағ пешбинӣ нашудааст. лекин новаста аз ин мо ҳаматарафа мусоидат мекунем ки аз кадом сарчашмае набошад ин хароҷот пардохт карда шавад, яъне ба шаҳрвандони мо кӯмак карда шавад. ҳамкасбои мо рӯзноманигорон бештар вақт 6 моҳ интизор мешаванд ва зиёд вақт мегӯянд ки мо занг мезанем ба ин ё он вазорат, мегӯянд ки хаттӣ муроҷиат кунед ба савол ки 1 моҳ 2 моҳ мегзарад. яъне шумо омода ҳастед ки рӯзҳои дигарам ҳамкасбои моро дар рӯзи қабул бипазиред ва ба саволошон ҷавоб диҳед? хуб, ман дар ҳамин вазорат гуфта метавонам ки ҳафта ва рӯзе нест ки мо як маълумот, як иттилоъе ба
واسطه اخبار عامه نداشته باشیم. همه گونه مراجعاتی که چه خطی و شفاهی که به وزارت وارد می شود حتما ما بررسی میکنیم. ما دسترسی به اطلاعات رو به واسطه اخبار عامه پر تامین داریم. برای این یک ریاست کاتبا داریم، ریاست علاهیده که با واسطه اخبار عامه همکاری دارد و عموما یگان گونه درخواست از جانب نمایندگان واسطه اخبار عامه رد نشده است، چون که چیزی ما برای پنهان کردن از واسطه اخبار عامه نداریم. شما در نشست مطبوعاتی ما شرکت داشتید، دیدید ما در شکل کشات حتی در شکل جدول ها تمام معلومات ها رو به نمایندگان واسطه اخبار عامه پیشنهاد کردیم، بررسی کردیم و هر روز ما آماده هستیم. ما هر روز آماده هستیم برای قبول. نوبت از آن که ما جدول قبول شهروندان داریم از جانب رهبریت، شخصا ما معاونای وزیر، من هر روز هر نفری که مراجعت میکند، خواه نماینده واسطه اخبار عامه است، خواه شهروندان دیگر هستن برای کسب و کار دیگر، به واسطه قبول میکنیم. یگان گونه محدودیت نیست، قبول میکنیم، مسئلهش بررسی میکنیم. آنچه که در دایره صلاحیت وزارت است ما کوشش میکنیم حل و فصل کنیم. سلام، تشکر برای صحبت. بیننده عزیز، این جای ویدیوگذاریش ما در قبولگاه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی بودیم، به انجام میرسد و اپای مهربانی ما همکسب ما صدبرگ بانو. چند وقت در این وظیفه کار میکنید در وظیفه دفتر مطبوعاتی؟ از ماه سپتامبر سال 2020 جانب شعبه تشکیل و مطبوعات در وزارت تشکیل شده است. در هیئت رئیس کاتبا سلامت باشین و امیدوارم که شما هم هموطنان عزیز چگونه که در صحبت با خود وزیر، معاونهای او و دیگر کارمندان وزارت آشنا شدید، دلخواه روز میتونین بیاین در صحبتشون اگر از راههای دور باشین، ولی روزهای قبول چهارشنبه و شنبه است. شما اعتماد و باوری کنید که اگر این سلسله قبولگاه های ما در همکاری و در ارتباط با دفتر مطبوعاتی هم باشد، ولی دیگر روزها هم وزیر و معاونهای ایشان دسترس هستند، بیاید در صحبت میشوند با شما. درست است؟ سلامت باشین. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.